أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah, kedanyo memandum sehat wal afiah. Semoga nikmat sehat bisa kedanyo sama-sama dengan bersungguh-sungguh kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama memuji Allah, mengagungkan asma-asma Allah. Insya-Allah kedanyo yang hadir bak malam yang berbahagianya termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari sama-sama kedanyo ucapkan alhamdulillah. Lagi semuanya mandum. Alhamdulillah. Insya-Allah yang hadir bak malamnya Allah catat sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Insya-Allah orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan rahmat, anugerah yang paling besar, yaitu Allah pertemukan kita dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan mata ini tanyo bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bisa mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah tanyo akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, penghormatan luntuan kepada Bapak Camat ataupun yang mewakili Bapak Kecil, tuhape, tokoh-tokoh masyarakat, gure-gure lun, dengku-dengku, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota DPRK dan yang telah berhadir, nyolake maaf beraik tat karena hanjit lun sebutkan satu persatu, tetapi yakinlah kami semuanya mencintai dan menghormati yang hadir malam ini. Dan kamu dari Zawiyah Nurun Nabi dari Banda Aceh merasa sangat senang, sangat bahagia, sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bak malamnya Allah takdirkan kita bisa bersama-sama insya-Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi amal ibadah dan insya-Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kehadiran kita di sini ini akan menjadi rahmat, menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kita berharap dosa-dosa kita
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih atas undangan dari Gampung Awi Getah. Terima kasih kepada panitia yang Masya Allah sudah bekerja luar biasa mensukseskan acara ini. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda insya-Allah. Dan yakin, hakul yakin, Allah senang dengan kita malam ini. Rasulullah senang dengan kita malam ini. Insya-Allah kita semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakanlah, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Maka yang demikian itu bersenang hatilah kalian. Dengan apa? Dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk itu hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat dan mesti kita syukuri dan mesti kita bersenang hati. Jadi malamnya tanya mandum bergembira. Adik-adik sekalian yang hadir, mari sama-sama kita bergembira dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena katanya Allah ciptakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling baik, ummatan marhuma. Untuk itu mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap? Siap bersalawat? Takbir. Yang semangat loh. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة، يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد، يا
ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل المسلمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام قال أتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء الله الله السلام عليك السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم sama-sama اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترممت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترممت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي لأحضر منك عودي أيا ليالي الرضا علينا عودي لأحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب بالوجود ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه